Ćao youtuberi, danas igramo Skyforge. Evo nas u jednom od dungeona. Kratko ću objasniti šta se dogodilo. Znači, izbio je kvar u fabrici u kojoj se nalazimo i mašine koje su pravile industrijski proizvode počeli su da prave mašine za ratovanje, znači war machine. Naš zadatak je da vidimo zbog čega se to desilo i da zaustavimo te kompjutere i ubijemo ratne mašine. Evo ga prvi boss. Imao je 10 health. Imamo ovo mačku, tako je. Nešto puni. Opet da se bori. Dobre. Još malo. Super magija. Interaptovo, to nije dobro. Pa gotov si, šta si ti mislio? Ajmo, još malo. Kraj. Tako se to radi. Tako se to radi. Sad ćemo imamo kakav je loot. Opa, ring. Ovog strana. Ćemo da... I konzola. To nam je cilj. Da ove kompjutere... Odlično. Aha, ne, ovo je samo za most, dobro. U svakom slučaju cilj nam je da isključimo ove kompjutere. Sad ćemo da... Inače, level u ovoj instanciji je difficult. Treba mi to, treba mi, ne. Profil, to. Equipamo novi ring, pa, evo ga. Strength 4 strengtha i Valora 4. 2% accuracy, odlično. Dobili smo i treći prsten i idemo dalje. Opa. Ovo su sad ozbiljniji protivnici. To je bilo brzo. Evo kompjuter. Šta je to uradilo, vidjet ćemo. Ovdje može super napad. BAM! Svima djeluje damage. Bum bum. Opa!
Uf. Oni bacaju neke bombe. Skinuli su im dosta ništa, moramo brzo da radimo. Ovako shield, kec. To nam je kao neki charge. Ćao, ti si gotov. To, charge-uje vi stanove. Kraj. Kraj. Tako se to radi. Idemo dalje. Za iste pare. Dobro. Evo onaj kompjuter koji nam treba. I nam trebaš. Ne znam da li primećujete, od prošlog puta igra updateovana. Tako da, što se tiče FPS-a, dosta je bolji, stabiliziraniji. Tako da su se stvarno potrudili od zadnjeg puta. Igra je i dalje u beti, ali mnogo bolji je performans što se tiče grafike i same igre. Ovaj generator da isključimo. To je to. Opa, sad ćemo da iskoristimo ovu struju. Odlično. Auro, ovi su smešni. Lagano da se ubiju. Samo nas ne pukne struja, dobra neće. Nisam zaboravio nekih generatora, nisam. Idem da get to the main computer. Opa! Ovaj dečko će da nas preći da dođemo do toga, ali je smešno. Sad znam kako se borim protiv njega. To se tako radi. Zaboravili da nešto nismo, dobro. Kec. Bum bum bum. Sad ih ima dosta, sad možemo bum. Gotov. Ovi mali neka aerial magija. Čisto da ih... Dobro, oni su brzo na to. To je to. One loot. Okej. Ovdje neki generator, da ovdje nema. Idemo dalje. Oba. Evo ga opet ovaj charge, to. Sada imamo 2 puta D, što mi se sviđa. Ranije smo imali jedan, izbjegamo ove bombe. Si gotov. To je to! Opa! Beži bre, tako je. Za difficulty level meni je ovo lagano do sada. Vidjet ćemo dalje. Opa. Destroy the factory. They'll have to leave now. You must remain and make sure everything goes as planned. O, evo nam You do can druga. hold your own against a couple of immortals, and that will suffice. Be glad. It is an honorable death. Ovo je na fazon Star Warsa, kao Darth Maul na prvom delu. Sad ćemo da se borimo protiv njega.
Znači on naravno stao iza ovoga. Kaže, tell Herida the Divine Observatory about the situation of Factory. Pa možemo da gubimo. Ćemo da vidimo. I see you got a hold of the replicators. It's one of my best creations, by the way. Congratulations. It's a great acquisition. Well, go on. Open it. Dobili smo poklončić. Hvala. Dobro. The next time you can go on this adventure with a group of up to 3 people, just like any other small adventure. Opa, znači prvo moramo da... Moramo da uništimo sve robote i ove generatore da bi mogli njega napraviti. A to je samo pičkica se krije. Šta vam da? Kad budem došao do njega, isickat ću ga na automatku. Čak i muzika podsjeća Star Wars, evo ga, evo ček control. Dobro. To je prvi. Sedlovali smo prvi kompjuter. Drugi. Jel. Kritično. Treći. Chimeria, ovaj damage što? Shield. To je jedini način sad. Tako. Nemam heal nikakav. Oh yes I can. And I will. Fuck you motherfucker. Iseckat ću to na komade. Samo tako. Vidjet ćeš. Ono zgađa nešto. Ne. Fuck. Sad moram opet. Ovo je zajebano bilo. I evo, prvi put da vidimo šta se dešava kad umremo. Znači opet se živimo na nekom delu dungeona, malo nas je vratio nazad, tako da moramo da trčimo nazad. Šta je to za nas? Šta je to za nas? Ovaj generator je isključen. Nemam pojma, trebalo bi. Trebalo bi da smo to već sve sredili. Ništa. Valjda će iz drugog puta biti bolje. Eliminate the Reaper of Shadows.
I ode. Fuck što radi. Ja sam prišli stavim. Pa dobro, nismo loši. Opa. Maksimum za biti vrh. Dobri smo. I više nego dobri. Eto, to bi bilo to youtuberi za ovu epizodu. Hteo sam samo da vam pokažem jedan detalj iz jednog od dungeona, pa se vidimo u nekoj sledećih. Srpski baja, adio. Peace!